Ibinyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi na Al Jazeera yo muri Qatar byabyutse byandika yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho ibihano ku bacuruzi n'amasosiyete yo mu Rwanda kubera yuko Amerika ngo ibashinja gutera inkunga umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Congo ukorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ibyo bihano byashyiraho amasosiyete yo mu Rwanda n'abacuruzi bivugwa yuko bishingiye ku bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava mu bice byibasiwe n'intambara. Ibi binyamakuru byavuze yuko ibi ngo byerekana igitutu gikomeje kwiyongera ku rwego mpuzamahanga kuri iyi ntambara, bo bavuga ko ifite inkomoko ku mutungo mwinshi w'amabuye y'agaciro uri muri kariya karere. Ishami rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe imari n'ubukungu, Department of Treasury, niryo ryatangaje yuko ibi bihano bigamije guhungeta imiyoboro ivana amabuye y'agaciro mu buryo butemewe muri Congo ngo ajye gukoreshwa mu gutera inkunga umutwe witwaje intwaro wa M23 uvugwaho guterwa inkunga n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari abantu babiri bashyizwe kuri urutonde rw'ibihano. Uwa mbere ni Jean-Marie Kalima akuriye Gasabo Gold Raffinery hamwe na Bosco Kayobotsi uyiwe n'umuyobozi w'ibikorwa muri iyi kompanyi. Naho ibigo byafatiwe ibihano birimo Gasabo Gold Raffinery Limited, hakaba Bugambira Mines Limited, Wolfram Mining and Processing Limited ndetse na Rwinkwavu Mining Corporation Limited, byose bikorera mu Rwanda. Ishami rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe imari ndetse n'ubukungu, Department of Treasury, ryanditse riti umutwe wa M23 n'abawushyigikiye barimo barakoresha umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, umutungo ugomba kugirira akamaro abaturage ba Congo mu gutera inkunga, kugura intwaro, guhemba abarwanyi no gukomeza inyeshyamba ziri gutuma habaho ikibazo gikomeye cy'ubutabazi muri Congo. Iri tangazo rivuga yuko ubwo bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro bwakomeje kuba isoko ikomeye yo gutera inkunga ibikorwa by'uyu mutwe wa M23 witwaje intwaro ngo bikagira uruhare mu gukomeza intambara n'akaga ku butabazi mu burasirazuba bwa Congo. Dadi Sale ni umuhanga mu bijyanye n'ubukungu, akorera i Kinshasa, avugana n'ibinyamakuru bimwe mu burengerazuba bw'isi, yavuze ko iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Congo imaze igihe kirekire ishingiye cyane ku guhangana, ariko ngo bahanganira umutungo. Mu magambo ye ati ntihakagire ubishidikanyaho, intambara tumazemo imyaka 30 duhura nayo mu burasirazuba bwa Congo ishingiye ku bukungu. Aganira na Al Jazeera bwasobanuye yuko nubwo hari impamvu za politiki n'umutekano zivugwa, ariko ngo imizi nyamukuru y'intambara no guhanganira amabuye y'agaciro n'indi mitungo kamere ititse muri ako karere ka Congo y'uburasirazuba, ngo biri no mu byatumye hakomeza amakimbirane akaze aho mu burasirazuba bwa Congo. Avuga yuko ibihugu bikomeye byo mu isi akenshi ngo byakunze gushyira inyungu zabyo imbere z'ubukungu na politiki mu bice birimo amakimbirane. Noneho agatanga ingero zirimo intambara Uburusiya buhanganyemo na Ukraine n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenzura politiki y'ubukungu yo muri Venezuela. Ku ruhande rwaryo, ishami rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe imari n'ubukungu, Department of Treasury, ryatangaje ko umutungo kamere muri ako karere ukwiriye kuba isoko y'iterambere aho kuba intandaro y'intambara. Ryavuze yuko guhagarika ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro byafasha mu gutuma haboneka umwanya w'ubucuruzi bwemewe, kandi bikanafasha kurinda amabuye y'agaciro akenewe ku rwego mpuzamahanga. Uyu Dadi Sale wiswe umushakashatsi n'impuguke muri iyi nkuru yavuze yuko ibi bihano bishya bishobora kuba ikimenyetso cy'uko uko ibihugu mpuzamahanga bibona akarere ndetse n'u Rwanda by'umwihariko ngo bishobora guhinduka. Ati umutungo kamere wa Leta ya Congo umaze imyaka myinshi usahurwa mbere na nyuma y'ubwigenge. Ati ubu iyo ruswa nicyo cyo byarushijeho kwiyongera, kandi bikorwa kenshi binyuze mu bantu bakora nk'intumwa z'abandi. Ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ibi bihano birafatwa nk'ikimenyetso cy'uko amahanga ngo atangiye kwemera ibintu bimaze iminsi bivugwa byarirengagijwe. Umwe mu baturage baturiye Igoma witwa Nestor Sadiki yavuze ko yishimiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zatangiye kumva neza ko ibibazo bihari biterwa n'abaturanyi, by'umwihariko akikoma ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati tunejejwe nuko Amerika igenda yumva amayeri Kigali ikoresha ku butaka bwacu, kandi ukuri kugenda kumenyekana kujya hagaragara. Twamaze igihe kinini cyane tubabara kubera umutungo kamere twahawe n'Imana, kandi ibyo ntabwo bikwiriye. Leta y'u Rwanda yakanye ibyo birego byose biyishyira mu bikorwa byo gucuruza amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa se gufasha imitwe yitwaje intwaro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yavuze yuko ibihano byafatiwe u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari bishingiye ku kubogama cyane, kandi ko bidafite ishingiro.
yagaragaje yuko uburyo bwo gufata ibihano budashobora gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga yuko aho gukoresha ibihano hakwiriye gushyirwa imbaraga mu biganiro bya diplomasi n'izindi nzira zishobora gutuma impande zose zishakira hamwe ibisubizo birambye by'uko intambara imaze igihe kirekire cyane yahagarara. Yavuze yuko niba ibihano byonyine byaba igisubizo, intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yari kuba ngo yararangiye kera. Anashimangira ko igisubizo kirambye gisaba ubufatanye n'uruhare bisangiwe by'akarere kose aho gushingira ku ruhande rumwe. Muri iri tangazo bashyizemo ibyo bisi ibimenyetso bike bigaragaza yuko ngo hari ishyirwaho ry'isoko ry'amabuye y'agaciro anyuzwa mu nzira zitemewe n'amategeko. Ku rundi ruhande, u Rwanda ntirwemera ibyo birego, ariko raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye hamwe n'umuryango wa Global Witness zagaragaje kenshi ko imiyoboro y'amabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Kongo anyuzwa muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba mbere y'uko ajya ku masoko mpuzamahanga. Uwo muryango mpuzamahanga ugenzura iyubahirizwa ry'amategeko ku mutungo wa kamere uvuga yuko ubushakashatsi bwawo bwagaragaje isano hagati y'amabuye acukurwa mu burasirazuba bwa Kongo n'imiyoboro yohereza amabuye hanze. Ukavuga yuko igice kinini cy'iyo miyoboro gicungwa n'amasosiyete make ariko yo mu karere. Ibyo binavuga yuko amabuye acukuwe mu buryo butemewe ashobora kwinjira mu nganda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi ku rwego rw'isi, agasanga agize ibicuruzwa bikoreshwa n'abaguzi batandukanye kandi bakomeye mu isi. Ku rundi ruhande, itsinda ry'impuguke za Loni UN Panel of Experts ryatangaje yuko buri kwezi hakomeje koherezwa umubare munini cyane wa kolta iva mu gace ka Rubaya ijyanwa mu Rwanda nyuma y'uko umutwe wa M23 ufasha ku gace mu 2024. Ishami rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe imari ndetse n'ubukungu Department of Treasury ryavuze yuko guhagarika ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ari ingenzi cyane kubera ko ubwo bucuruzi butera inkunga imitwe yitwaje intwaro, bugakurura imirimo y'agahato n'ihohoterwa ku bana kandi bikabangamira ubundi bucukuzi bwemewe n'amategeko. Iri shami riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwiyemeza gushyigikira akarere k'ibiyaga bigari kuba katuza kandi kagatera imbere gafite urwego rw'ubucukuzi rutanduye, kuvanaho ubucuruzi butemewe bushobora gutera inkunga amakimbirane. Uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakiriye neza iby'ibi bihano. Leta ya Kongo ivuga yuko ibi bishimangira iby'ubutegetsi bwa Kongo bumaze iminsi bushinja u Rwanda bijyanye n'inyungu rukura mu mabuye y'agaciro acukurwa mu duce twigaruwe n'imitwe yitwaje intwaro. Umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yashinje u Rwanda kungukira ku mabuye y'agaciro anyura mu karere. Anavuga yuko u Rwanda rufite ubushobozi bwo gutunganya amabuye y'agaciro ku rwego ruhambaye, nyamara ubucukuzi bw'ayo mabuye mu Rwanda ngo ari bukeya. Kuri X ye ati igihugu cy'u Rwanda kirihariye mu bikorwa byo gusahura, kuba umuhuza, kugurisha ibintu byakuwe mu maraso, kwihohoterwa rishingiye ku bwicanyi, gufata ku ngufu n'amarira. Anavuga yuko ibi bihano bihungabanya cyane icyo yita urunana rw'ubujura bwa leta. Umutwe wa M23 ugenzura ibice binini cyane byo mu burasirazuba bwa Kongo wakomeje guhakana yuko wungukira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Uyu mutwe uvuga yuko abacukuzi b'ahantu ukorera ari bo ubwabo bagurisha amabuye y'agaciro atandukanye, mu gihe abarwanyi babo bavuga yuko inshingano yabo ari ugutanga umutekano hafi y'ahacukurwa amabuye y'agaciro no ku baturage. Uyu mutwe ahubwo unashinja Leta ya Kinshasa gukoresha ibirego bijyanye n'ubucukuzi butemewe n'amategeko bw'amabuye y'agaciro nk'igitwikirizo cyangwa se igikangisho cyo guhisha ibibazo byayo bya gisirikare n'ibya diplomasi. Umuvugizi w'ubutegetsi bwa AFC M23 bwashyizweho muri ako karere n'izi nyeshyamba, Bwana Kambale Moïse Lumumba, yabwiye Al Jazeera ati nta nyungu nimwe dufite mu mabuye y'agaciro. Icy'ingenzi kuri twebwe ni ubuzima n'umutekano by'abaturage. Turwana kugira ngo abaturage bacu babashe kuba mu mutekano. Turarwanira kugira inzego zikomeye, ntabwo ari abantu bakomeye ku giti cyabo. Nubwo igitutu mpuzamahanga cyakomeje kwiyongera ku Rwanda, Bwana Dadis aravuga yuko ibihano bidakwiriye gutuma abantu birengagiza inyungu nini za geopolitike ziri inyuma y'iyi ntambara. Kuri we ati abayobozi b'u Rwanda bahawe uruhushya na Amerika, bahawe uburenganzira bwo gukora icyo bashaka cyose. Kuri we anavuga yuko ngo ibikorwa bya Washington bishya bisa naho bishyikiwe n'inkota ya mugi abiri. Avuga yuko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane mu karere kose. Ibi bihano bije byongera ku byatanzwe n'ubundi n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu ishami rishinzwe ubukungu n'umutungo Department of Treasury, byari byahaniye abasirikare bakuru b'u Rwanda ndetse n'urwego rwa RDF rwari rwashinjwe gufasha M23
gufata ibice by'uburasirazuba bwa Kongo harimo n'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu n'ahantu hangombwa ngo hari amabuye y'agaciro. Amerika yavugaga yuko ibitero bya M23 ngo bitari gushoboka iyo hataza kuba ubufatanye bw'ingabo z'u Rwanda. Amerika yanavuze yuko hari abasirikare bakuru bo hejuru mu ngabo z'u Rwanda bagize uruhare kugira ngo ibikorwa bya gisirikare muri aka gace bishoboke. Ibyo rero byatumye RDF nk'urwego rufatirwa ibihano ndetse n'abandi bayobozi bane mu ngabo z'u Rwanda barimo umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Rukika Rusisi, umuyobozi wa diviziyo ya 5 w'ingabo z'u Rwanda General Mbaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse na Brigadier General Stanislas Gashugi ushinzwe ibikorwa byasanzwe mu ngabo z'u Rwanda. Icyo gihe Amerika yavugaga yuko ibi bihano biba byafashwe muri uru rwego ari byo gufatira imitungo y'abavuzwe iri muri Amerika cyangwa se indi mitungo runaka bafite imigabane igera kuri 50% yanditswe kuri abo bantu cyangwa abandi bakorana nabo. Turabashimiye cyane, nimugire ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.